Čujte buci širom svijeta, oci naši, čujte sad. Čujte sluge Bagla gleda, kako kriče Hrvat mlad. Evo, gotovo na 2 metra je već šljunak ovdje unutra. Nevjerovatno. Rijeka Drava je u ovom pravcu trenutno 100 metara, a ovi dok otide bude iznad 50 poslije. Ajde, ja sam organizator. Vi ste organizator? Na prvo ja. Ja sam nisam organizator, nego sam prijavila skup. Inače smo svi protiv otvaranja ove šljunčare, znači 90% mještana Selnice, plus imamo prikupljeno više od 1500 potpisa ljudi koji nisu iz Selnice. Podržavaju nas sve ekološke udruge, podržavaju nas svi ljudi koji imaju čistu savjest i koji znaju da je ovo štetno i da je ovo vrlo loš potez općenito za ljude i za prirodu i za sve. Možda nije loš potez za one koji bi tu zgrnuli jako veliku lovu zbog znači kvalitete našeg šljunka, ali ljudi dragi, mi ovdje živimo od 13. stoljeća živi Selnica. Mala je i teško je bilo kroz povijest tu živjeti, ali danas Selnica je jedno vrlo kulturno mjesto sa puno mladih obitelji, sa puno raznih, ljudi su svestrani, ljudi su marljivi, imaju svoje obrte, obrađuju zemlju, zaposleni su. Mi danas imamo sve tu za normalan život, za vrlo lijepi život i zato su naši mladi ostali i zato imamo puno djece. Međutim, ovo kaj nam se sad sprema, ovo stvarno je za svaku osudu. Prvo bilo je potiho pripremano da ljudi ne znaju. Nasanjkali su i nas, vjerojatno, ne znam kaj da velim, ali nezadovoljstvo je veliko. Mi smo se danas okupili tu da izrazimo svoje neslaganje sa otvaranjem šljunčare. Znači, uništili bi sami sebe, uništili bi ovu predivnu prirodu koja služi za odmor, za rehabilitaciju čovjeka. To je naša duša, tu je naš život. Mi tu živimo i hoćemo živjeti i u budućnosti. Želimo da se selo razvija u smjeru sa današnjicom, da bude to jedno mjesto da mogu i drugi ljudi dolaziti, da se tu odmore kak i dolaze s Koprivnice, Zagreba, odmore se u Dravu. Slušaš ptice, gledaš vodu kako žubori, ti se drugično. Eto, to je sve od mene. Reci, možete još jedna graba tamo, počeli smo, pa već i druga tu, pa kaj svaku godinu po neku si zamislio odpre grabu, pa to je Tam smo močili, pred godinu dana je tamo otvorena graba. Već je došao isto, taj je isti putajno napravili i tu je otvarao. Za godinu dana u predloga još jedna graba između Selnice i Otoka. Ne znam kada vam reći, tu su djeca, evo mladi ljudi koji su ostali, nisu otišli nekam van, mada su moji otišli osobno, ali mislio se i vratiti i drugi tak, ali u ovoj situaciji ja mislim da je to nemoguće raditi. To je nemoguće, evo škola je tu vidite, 100 metara. Pa kako budu ta djeca išla tu školu, kako? Neograđeno, on koplje od dela kaj hoće, on se smije na, razumijete? Policija došla njega štiti, a ko nas štiti tu? Šta je, ona je došla lutalica neke, kad mora ta građa, ona je došla Zagorje tu i dela kaj hoće. A ja ne smem tu, ne znam koji tu živi, mi ostali ljudi, razumijete, to je strašno. Evo, djeca tu, mjesto ide školu, ode protestuje tu zbog gluposti, neće. Pa nije to način, razumijete, ipak vi mediji morate mnogo toga učiniti.
Vidite koliko je tu mladosti. Ne znam ja kaj da rečem, uzbuđen sam i užas. Vani toga nema, ja znam, moji su vani, osobno moram to samo reći. Da se to vani napravi, pa to bi bio skandal nevjerovatno. Prinos, eto vidite, potrebno se tu radilo par godina, niko nije znao, samo veli, pa to je bilo u Narodnim novinama. Ko ti seljaka čita Narodne novine, nema pojma kaj je to. I znači to je došlo do ovog optica koje je, onda sad kople, niti su možda dozvole pravovaljene, a ostalom kaj je tu i čujem i poticaje dobivle. Taj vlasnik, a već se kople tu, pa kako je to moguće? Kako? Ne znam ja kako. Bar postoji ti kodovi i sve živo praćenje na poljoprivredi, znači moraš dobiti dve usluge, a niti jedna ne valja. Sve pozdravljam i mještane Selnice koji su s pravom nezadovoljni, pozdravljam i medije. Ovaj prosvjed je samo posljedica onog možda dugih već sastanka koje već vodimo tu godinu dana, ali je došlo jedan možda potez koji je učinila tvrtka Bednja koja je prelila, kako bi se rekao, čašu i mi smo pokušavali stupiti u kontakt s njima i da dogovorimo nekakve tu stvari, da se vide kaj tam projekat vodi i zapravo kaj se oko toga projekta di su dozvole i kaj se može tu još učiniti. 150 metara udaljeno od ove šljunčare, a danas je to, ja mislim, čak manje od 20 metara. I kopanjem te šljunčare bi potencijalno došlo i do ugroze i sama mjesta Selnice, ali i možda i većeg dijela ove Podravine. Znači ova plodna zemlja je ugrožena da jednostavno nestane Drava odnese, a s druge strane tu je i jedna stvar koju niko nije spomenuo, u budućnosti je planiran tu i nasip koji bi trebalo to obraniti i onda nama nelogično kako neko mora kopati na zemlju koja bi trebala biti javno vodno dobro, odnosno nekako u budućnosti se zaplanirati nasip. S jedne strane, znači na Varaždinskoj županiji su sve te čestice upisane kao javno vodno dobro, a na našoj strani nekog katastru ili negdje nije te stvari upisano, a znamo da je idejno rješenje projekta nasipa napravljeno. S druge strane, nelogičnosti su tu još koje smo mi naveli, znači kad je u ponedjeljak investitor počeo kopati, on naprasno se pojavio tu bez da ikome spomenuo. Nelogičnosti su tu, znači traženo takva šljunčara ne može biti da ne bude ograđena baš zbog blizine škole. Koliko ja tu vidim, tu nema ograde. Tražene su još tu nekakve stvari, ali ono što je najvažnije, prilikom dobivanja nekakvih odluke stoji da su oni morali početi u roku od 3 mjeseca, odnosno prijaviti radova. Taj ugovor je sklopljen 17. lipnja 2019. godine, a oni su počeli znači 28. rujna 2020. godine kopati. A s obzirom da to nije rok od 3 mjeseca koje je trebalo proći, znači ta odluka bi trebala biti poništena i ona ne bi kao takva trebala biti važeća. Zato smo pozvali inspekciju. Pozvali smo nju prije 3 dana i žurno da dođe tu, ali evo, još danas njih nema. Da sam ja neke napravil i u općini tak nekaj ili neko tu od naših mještana, oni bi bili vjerovatno bi mi bili po zatvorima i svakdje pritvorima i da ne velim. Ali evo, inspekcija nažalost i na telefonske pozive i na pozive pismene još do dana današnjeg nije došla, a znao da je hitna i žurna situacija i da je nezadovoljstvo koje bi moglo stvarno i eskalirati i nažalost narušiti ovu prirodu na neki način nepovratljivo. U tišini se radilo, tu su se radila geološka ispitivanja na ovoj strani i na onoj strani i ših novaca, sada ja ne tvrdim, to je možda i stvar za neku drugu službu, ali nakon svega toga nema niti ribničarstva, nema termoelektrane, nema termorivijere, ali imamo šljunkar koji su otvoreni na onoj strani tamo gdje je trebala biti termalna rivijera. Onaj projekat kojega je onda zasnovala i županija i općina, zasnovala je Podravka, HEP i INA, jednostavno je propalo. Znači Geopodravina je propala da bi se istovremeno s druge strane, evo nedaleko od 200 metara od nas, se osnovala druga firma koja se zove Termobukal. Praktički taj projekat je vjerojatno otišao na drugu stranu, a mi smo uzvrat toga svega dobili šljunkara. Trebali bi i školstvo odvojiti, tu je škola, djeca idu u školu bogati, ministarstvo, pa kada je to način, tu je jedna djeca škola. Da smo mi danas stali sa traktorima tu na ovom poljskom putu, ali sutra ćemo biti tamo na cesti bez obzira kada službe tu stoje. Zaštitu negdje. Vidite, zahtjevani nama je već voda prešla prikrenula. Na drogu. Nek gospodin Šapar. Hvala na pozivu i ljudima što su kupili. Treba znati da ova Drava koja je iza nas zapravo jedan
nedostatak ostataka Negrišne Drave zbog hidroelektrane Dubrava, tako da stvarno vrijedi učuvati ovo što imamo, ali naravno samo lokacija šljunčare je nevjerojatno loša, mi je u samoj blizini sela, mi je u samoj blizini Drave, kao što je spomenuo načelnik, relativno je blizu i treba gledati u budućnost, znači ne samo što je sada, kako je danas, sutra, nego treba gledati kako će biti u 5 ili 10 godina, što je jako veliki potencijal da se nešto desi. Bio je sličan slučaj na rijeci Muri sa mađarskom šljunčarom gdje je Mura probila i doslovno je ušla unutra. Tamo se već nije desila nekakva prevelika katastrofa, ali moglo biti stvarno jako loše. Svi znamo što je bilo već prije. Tako da, jednostavno lokacija ove šljunčare je nevjerojatno loša. Svi znamo da područje rijeke Drave ima veći broj šljunčara i da je pojas šljunka, znači to su te dravske terase, jako širok. I ako baš i postoji ta velika potreba za šljunkom, postoji veći broj sigurno, puno bezazlenih, odnosno puno manje opasnih, ne samo ovdje, nego općenito u Podravini. Zašto baš tu, u samoj blizini sela i samoj blizini rijeke Drave, teško naravno reći, neću niti ulaziti, ali treba uzeti u obzir. Jasno, ali ja ne bih to ulaziti, naravno nisam bio tome, ali treba ipak, ono što mi imamo je stvarno nevjerojatno prirodno bogatstvo rijeke Drave, ja se neću bavim prije svega najviše rijekom Dravom. Treba zaštititi kvalitetu života ljudi, možete zamisliti prašinu buku neprestano. Dosta sam blizina škole. Upravo to, dosta sam boravio po drugim šljunčarama ovdje u Gabojevog redu, stalno kamioni prolaze, stalno je ta prašina, stalno buka, ceste se uništavaju, isto jedna loša lokacija. Ali eto, neću stvarno duljiti, podrška ljudima i da se, ako ništa, barem drugo da se razmijesti negdje druge. Kažem, ima stvarno puno prostora u cijeloj Podravini, od Varaždina do Đurđevca i tako dalje. Eto, hvala i podrška ljudima. Djeca su pored tu. Školu ideju i kako to djeca stalno vodu tam nadovduje na cestu, kamioni prolazi šljunke. Djeca se moraju jako paziti. Da se još tu otvori. Koliko kamiona dnevno bude prešlo kroz naše selo? Bez nogostupa, bez ičega, bez pješačkog prelaza. Bez biciklističke staze, bez prelaza za đake. Tu je škola, ne daj Bože. Da se šta desi, deca su kao deca, znatiželjna. Popodne otidu tu i dete se utopi. A šta onda? Onda bude neko odgovaral džabe šta on bude godinu dana dobil krumpira bijelit. Ali toga deteta više ne bude. I zato smo mi protiv toga. Ima više stvari zbog čega smo protiv. Ali ja sam na prvom skupu rekao, ja sam laik, seljak, 2 dece imam. Nekad, da takvom glupošću, moram tak reći, moje dete je poginulo. Ma kakav sud? Ja bi eksplodiral, ja bi sam kažnjaval. Ja bi bil i sudac, i krvnik, i izvršitelj kazne. Oko za oko. Pa ne moremo tak živjeti. Naša selnica je zadnja rupa na svirali. Nas niko ne pita ništa. Dok su prostorni plan delali, pa bil je red ipak. Imali smo u vijeću općinskom svojega vijećnika. A on je zaboravil za to, jer... On je bio vijećnik. Znaš ko je bio vijećnik, to nema. On je kupovao zemlje. Znači, sukob interesa. Nije, bil bi red, Gospodin Hrvatija. bil bi red da je on sazval zbor meštana i rekao, ljudi, prostorni plan smo donesli odluku da bi bilo tako i tako. Hajde, ona šljunčara je daleko od sela, ok, ali ovo tu kod sela, koliko je sad tu do škole? Gledajte, tu početak škole. Koliko? 150 metara najviše. Načelnik daje mladim ljudima poticaje da ostane na selu. Upravo iz razloga da ne bude pusto. A sada oni imaju zabranu da oni ne smiju isto delati tako dugo dok inspekcija ne utvrdi. Bolje da mu zaprema. Ako znači za nas da ne smije, onda ne smiješ niti ti. Čekaj. Evo, ja sam za 20 minuta. Ne možemo to dozvoliti da nam uništite cijelo selo, sve kaj smo gradili stoljećima, sve kaj smo gradili svojim rukama, svojim žuljevima,
krvlju svojom i znojem svojim da kopate našu djedovinu. Kupili vi to 1000 puta, nemate pravo. Privatni E sad, interes kakva ispred je javnog vaša interesa. ljudskost, kakav ste vi čovjek i vaši u Nego vašoj gospodinu bi ja još rekao to, Ja ne- on je isto rekao da nebo kupio tako dok se to ne vi kupite i dalje, za vas ne. Znači to, bomo čekali inspekcija. Marijan. Znači vi imate 100% sve papire da morate delati kao uđe. Marijan, gospodin je lepo rekao vam da bolje plaći kaznu. Je, vidite. On Kaj ima mi, naređeno čekati svoje da bude glavešine. inspekcija. Gospodine, može jedno pitanje. Tu imamo taj nacrt, vaš plan. Da. Sad ste vi kao zakupili. To zeleno ste vi prenesli 1/1. Da. A što sa ovim bijelim polima? Čije je to? Više manje privatno vlasništvo. A kako vi možete kopati između toga privatnog vlasništva? Kako će taj čovjek doći do svoje njive, Dalje oranice? ikome zapriječen prolaz do oranice. A kad budete vi skopali okolo čamci, jedino budu pomogli. Pa da li smo taknuli put? Mi prema svoj dokumentaciji. Trenu. Prema Ali ste rekli da ga budete skopali. To Ima više puta, ne samo te. On pute od Kad se onoga dobi kopate. kad se dobi koncesija na svo zemljište, imat ćemo pravo iskopa i puta. Pa kako Pa ćete to dobiti nećete, koncesiju na ako svo čovjek zemljište neće ako vam ljudi ne potpisati. dozvole to Ti, zemljište? taj ti To je niti jedan njihovo. ne bude Pa potpisati. ne budu vam prodali. Dobro, Ko će vam prodati? Znači, Dobro, u redu. ne daju svoju zemlju, a vi naporno trenutno tražite imamo hoćete. koncesiju. Ajde, Ne to damo. mi Trenutno objasni. imamo koncesiju na ovaj dio gdje je otkopno polje trenutno i imamo sve prava vršiti eksploataciju mineralne sirovine na tom dijelu. Na svim ovim dijelovima gdje nije Zelenima, da. Čak A i ovo na svima. bijelo? Na bijelima ne. To je još privatno. Recimo kilometar dalje od Drave. Sve 1/1. Ti si budu vzeli helikoptere ili kaj budu išli si gori na zemlju, kaj si budu obdelali. Niti u zakonu, niti u Ustavu, nigdje ne stoji takva stvar. gdje Niti u stoji? zakonu o koncesiju, niti u zakonu o rudarstvu, niti nigdje. Još A jedna stvar. zakon o našim životima, zakon o našoj sigurnosti, zakon o prirodi. A tu ne živite s nama. Gospod, postoje geološke studije iz 50. Reci da je preblizu godina, Drava. postoji strategija postojalo od mineralnih 27 sirovina, dalje. Zato jer je mineralnih preblizu sirovina Drave. postoji Je. Dravski vodonosnik, prva terasa, druga terasa, aluvini, Kako ste aluvini. To je došli sve do istraženo, toga? Šimunović je istraživalo. To se zna od nekada. Isto tako Oni budu stoje potkopali studije Dravu, o reki. zdravlju čovjeka. Kilometar dalje mora ići. Recite imamo prezimenom kome zemlju prodao, to Krše se recite. ljudska Čekajte, prava. ko je prodao zemljište? Budi glasan. Ko je za vas kupovao To zemljište? reći. I dao vam je ovoga vaše ruke. Tu je Za najveći mene koji je kupovao zemljište, za mene sam jedino ja kupovao zemljište. Od koga? A mi smo kupili prije toga firmu Bednja d.o.o. koja je imala u svojem vlasništvu zemljište. Da, od koga je Od kupio? koga je kupila? Ne znam ja od koga Anđela on iz kupio. neba, od koga? Pa imaju postavljeno. Moram ja- Ko dobivlje potice na tu zemlju? Tu Vi ili privajte taj? poljoprivrednu inspekciju, pitate. Mi Ka- nemamo znači, djelatnost vi ne znate, poljoprivrede. pa kako ste vi firma kad ne znate od koga ste kupili zemlju? Kako ste vi firma? Ne znate od koga ste Pa kupili? mi smo kupili Bednju d.o.o. sa zemljištem. No, a od koga je ta bednja kupila zemlju? Jedan od Ovu vlasnika je zemlju, bio- od koga ste ove zemlje otkupili? To vas pitamo, ne tam. Pa na zna on primjer. dobro s koga pitam. Ko je taj imenom i prezimenom? Od koga morate kupiti? Kako se A zove? suvlasnik Ste je ni bio... zapalili Zagorje ili ne znam od Dvoravnje. Ko je bio Kupili ste taj? tu čovjeka, rajčite ga zove imenom taj i prezimenom, kako se zove, nek ljudi, mada svi mi znamo ko je taj. Pa znate, pa on je bil suvlasnik, ko vlasnik, je osnivač, taj? Rajčite, Ajde, on- osnivač firme Bednja d.o.o. Tomo Halap. Evo, ono kak rajčite? Jesi čuo Ovdje on osnivač je firme tam, Evo, vi, tu su vlasni tu, Međimire, tam su ga sterali, došel je sin bogati. i Samo odavde jedno vozi pitanje tu. još ja imam, to je Eto, već u znači to je to igra. Gledaj, čuje Bilo je ljudi. reč. Ako vi Koga ti- morate odustat od toga da će morat općina Legrad snosit troškove vaše šta ste vi uložili. Pa općina nije to prodavala. kupovala i vama prodavala, nego privatnik je to delao. Općina je omogućila da se uopće krene u taj posao i omogućila je Bednji d.o.o. Ok, Zašto ne? A 2016. Kadašnja? 2018. kadašnja općina i koji načelnik. Zna se ko je
Načelnik je bio Vernić. Je bil priješnji. A sve ostale dokumentacije, studije, dozvole je bilo za vreme gospodina Sabolića. Gdje je tam vlasnik, gdje je Halapija. Pok i tu je to, kaj je onda? I crkvu, makni gdje je crkva isto jedno što je grabo. Ja vam bom rekel, ko je bil glavni organizator toga. Mladen Vernić je bil načelnik. Halapija je bil njegov zamenik vječnik. I oni su napravili prostorni plan. Šta selo uopće nije znalo za to. Nije bilo zbor građana uopće sazvane. Nisu sazvali zbor građana ili meštana selnice, ljudi. Mi delamo takav i takav prostorni plan. Da, izjasnite se. Ne, oni su to, iza sebe sredili. Kao toplica. I ma svašta su tu bila naklapanja. Biće remiza lopatara jelena, biće lešnjaki će se sadit, pa ovo, pa ono. Dok nisu ljude, starije ljude prevarali. I ovo reći, nek mediji znaju. Tam jedna graba je isto bila u jedno vrijeme u zatvaranju, kao je isto neki lik na bageru dela, pa je nije stručni bil, onda ne znam kako, pa je sporučio otvoreni, recimo, imenom i prezimenom i amen meša. Mjesec dana. I ovaj polic, on ima pare, ovo je pak naši isto ulizito nam ga imenovali. Znači, to je malo bilo pred zatvaranjem, je platil natrag graba dela. I piše tam isto, D.O. Halapija, sad tu isto D.O. Halapija, Bednja, isto suvlasnik. Pa ja ne znam uopće kako je to moguće tako, pa kad te narod ne vidi, to država bogati, znači i ti živiš tu i tvoji djedovi su tu i tvoji unuki bogati i školu ti tu ide i tako, pa onda si mogao met narod tu dojti, reći ljudi evo tako i tako je. Ja sam vas sad prevaril, sam rekao bode ovo i ovo, na kraju je šuder gaba, pa ti jebo mater, pa ne me biti šuder gaba. Dok su izgubili izbore koji smo mi sad na općini Legrad, ostalo je 3,5 miliona duga koje je morala općina naplatiti. A kamo je taj novac otišao? Pa čekajte malo. Tebi sve ostale doma da imaju egzistenciju, ali nemaju po ovim načinu, mi smo naše selo i propali. Pa još skoro nego je dozvolio. Znate sami da to je inundacijski prostor naše Drave. Jedini nadležni ko može radove raditi i izvoziti su Hrvatske vode. No, kako vi vidite zaštitu vašeg? 50 metara smo udaljeni od buduće lokacije nasipa i na taj način. I onda još postoji zaštita kosina, pa će se uđeva prema nutra. Dobro, dalje sve po... Još jedna velika voda. Ja imam tu kuruzu, ja sam nedozemno. A baba mora kuruzu pobrati, ne, zjabole. A sad sam puno ložen. A u buduće kaj mislite kaj se bo dešavalo? Kaj? To stalno tako onda? Ja ne idem zemno, ja imam kuruzu, a se poberanju. Ta skreću, a?